малко да страна да направим повече. Ќе стоимо сад време, не е проблем. Kumanovska bitka predstavlja prvu, veliku i najvažniju bitku srpske vojske u civilizacijskoj misiji oslobođenja od osmanske vladavine. Slava junacima! Nijedan politički dogovor ne može da uzme čoveku nasleđe. Jer onog momenta kada danas pođemo prema Kosovu i kada pređemo tu granicu novopečenu, znamo kako nam srce govori da je to naša zemlja. Na nama je da govorimo, na nama je da očuvamo ovo, da očuvamo uspomenu na naše pretke. Svi vi, posebno mladi, svakog dana ste na Facebooku. Znam da će za sad dva, a možda je već i preko mobilnih telefona pošla reka fotografije sa ovog prostora. Pišite deco na englesku, pišite na nemačku, pišite na svakom jeziku koji znate. Jer mi Srbi znamo šta trebamo raditi i kako svoje trebamo da branimo. Pokažite drugima šta su bili Jefimija, šta je bio Lazar, ko je bio Obilić, ko je bio Dušan, koji su bili oni koji su sve ovo postavili.